Assalamu alaikum, hurmatli seyircilerimiz. Bu kunun esas hadiselerin hakkında bizim muhbirlerimiz tarifati bugün programımızdan. Kiyev'de milletçiler Kırım'a bağışlanğan sergini yıktılar. 43 chet el gözetici ve da 140 adam Mirotvorets saytına kirsetildiler. İsmail Gasprinskiy doğanına 167 yıl toldu. Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi keçirgen grajdanlar kabulunda seslendirilgen meseleler. Kırım Tatar ve Şarkı Filologiya Fakülteti öz doğan gününü qayd etdi. Ukraynada Kırım Tatar yigiti gayip oldu. Bir yarım aydan ziyade 1990 sene doğan Ruslan Kharakchiyev'nin tuğanları yigit aqta bir şey bilmeyler. Onların malumatına göre şu senenin fevral ayında o Çangarda Kırım ve Ukrayna sınırını geçti. Sonki sefer onu fevralın 9'da Kherson vilayetinin Novoalekseyevka köyünde görgen ediler. Ruslan'ın soy sopları yigit gayip olğan aqta malumatını darqatmağa rica ettiler. Ruslan aqta bir malumat bilgenleri ise qoşma 7 978 76 98 270 telefon vasıtasıyla bağlanmağa çağıralar. Kiyev'de milletçiler Kırım'da emiş yüz bergen repressiyalarının 4 yılına bağışlanğan sergini yıktılar. Bu haqda öz Facebook sayfasında Ukrayn blogerlerinden biri yazdı. Onun fikrine göre sergi viran etülüvi Prezident Poroshenko'ga karşı seslendirilgen ultimatum ile bağlı olması mümkün. Kırım Kamaçavının rehberi Elnur Islamov, Kırım'ın sabık premier nazırı Kiyev'de Kırım Tatar meydanını teşkil etmege vade etti. Onun esas talabı yarımadanı Kırım Tatar milli territorial muhtariyet olarak tanımak. Kırım'da prezident saylavlarında çalışan 33 chet el gözetici öz kavgaları ile beli Ukrayn Mirotvorets saytında kirsetildiler. Ve da 140 soy adından ibaret olğan jedvel, bular da saylavlar teşkil etülüvünde ve keçirilüvünde iştirak etkenler. Ukrayna'nın chet el işler nazırlığı bu jedvellerini Avrupaga teslim etti. Resmi Kiyev ne için bu kadar darılğanını muhbirimiz Safiya Shukurova soraştırıp bilmege tırıştı. Saylav ketişatında hiçbir bozu belgelenmedi. Saylavlar açık aydın ve halkara standartlarga uygun şekilde geçti. Chet el ziyaretçilerinin böyle ariza Ukrayna hakimiyeti beğenmedi. Endi bu halkara ziyaretçiler Mirotvorets adlı Ukrayn saytının jedvelinde. Ama böyle malumat onlarını asıl da korkuzmay, aksine güldürüyor. Я приехал 8-й раз. Я нахожусь под санкциями, всевозможными украинскими санкциями, что там якобы прокуратура завела уже 7 дел, или сейчас будет 8 дел. Поэтому я не вижу, что как-то законодательство Украины может распространяться на граждан Германии до Европы. Поэтому это полный абсурд. Esas VH'ga hazırlık Yarımadanın bütün rayonlarda evvelden başlandı. Sak rayonunda saylavlarda iştirak etken saylavcılar boyunca liderler sırasında İnkişaf Cemaat Teşkilatı Eskender Bilalov'un rehberliginde doğru yöneliş seçtiler. Olar aksakallarını, din cemiyet vekillerini ve genç aktivistlerini Yarımadanın esas kuruculuk obyektlerini ziyaretlerge yolladılar. Bizde o kuruluşlar ömür billah görünmegen, yapılmagan işler yapılayatkanı kalk gördü. Görgen şeyinizin ayıp dedik. Hiçbir yalan, bir nemesizini aldatacak adam yok. Ne gördünüz şu an cemaatinize ayıp anlatın. Gelecek evlatlarınız için. Halk anlagandır da evet. İşinin neticeleri endi görünüyor. Bugün Sak şehir ve rayon memuriyetleri cemaat fikirlerinin liderlerine teşekkürler bildirdiler. Достучались до каждой семьи, до каждого сердца, объяснили позицию. Я думаю, что они ее правильно объяснили. И люди не побоялись этих угроз извне, а поверили своим лидерам, поверили лидерам республики, страны, что все будет в порядке, и их защитит страна. Поэтому я думаю, что общины все сработали, общественность сработала, молодежь сработала. Вот, нашли слова и дошли до каждого. Поэтому огромное спасибо, конечно. Öz növbetinde Eskender Bilalov saylavlarda halkının faal iştirak etkenini, onlarını ekmekligi ve talil etmege bilgenini ile anlattı. 4 yıl devamında Rusiyalı Kırım bütünle denişti. Cuma Cami, Kırım Köprü, Ahmedjit Havalimanı, bala bakçaları, mektepler kurulmakta. En mühimi ise Kırım Tatarlar reabilitasiya kanunu elde ettiler. Вот в Сакском регионе именно показало то, что
народ проголосовал. Я скажу, 76% по району, а крымские татары 62,7%. Это результат того, что все-таки издание указа президента о реабилитации, оно дало очень многое. Сайлавлар нәтижелерін саясатшынаслар да талил етейлер. Қырым ве Ахьярда көстерілген юксек нәтижелер. Бұл бірлішуф үшін тәшекүрлер білдірілі. Для крымчан эти выборы были особенными. Закончилась политическая интеграция Крыма и Севастополя в пространство российского государства. Голосуя за Владимира Путина, крымчане еще раз поблагодарили лидера страны за спасительное воссоединение с Родиной и за все те позитивные преобразования, которые произошли в регионе за последние 4 года. Президент сайлавларының нәтижелері 2014 сене вақаларны дабыр керет аздықлай. Ве Қырым халқы Русия еркенінде олмаға істегіні көстере. София Шукурова, Иван Евдокимов, Миллет үшін. Исмаил Гаспринский доғанындан 167 ел кечті. Бүгін Ақмежетте ұлы Қырым татар марифчінің абидесіне гулер қойылды. Бізді мұхбіріміз бұл ерден девам ете. Бүгін бүтін Қырым татар халқы Русия империясының мұсылманлар иалесі арасында белі олған саясатшыны ве нешіржіні Исмаил Ожа Гаспринскийнің хатырлай. Бүтін Қырым бойынша бір sıra мерасимлер планлаштырылды. Оларда студентлер ве мектеп талебелері иштирак етелер. Олар үшін сынып саатларыны кечіріле ве улу марифчының ижады ве умуру ақында тариф етеле. Данное мероприятие проводится ежегодно на уровне администрации города, на уровне Республики Крым. Мы все чтим память этого выдающегося политического деятеля, который внес свою ту огромную и большую лепту в создании и поддержании, скажем, тюркоязычного населения республики и в целом Российской Федерации. Ось фаалияты или Исмаил Гаспринский Қырым-татар милли әрекетінде демократик ананелерінің темелеріні қойды. Оның esas ғайесі яны несіліні тәрбиелемек урф әдетлерімізге esасланарақ яны миллетні яратмақ. Исмаил Гаспринский для Крыма, для турского народа, для славянского народа сделал очень многое. Его труды сегодня изучают в библиотеках, школах, высших учебных заведениях. И как мы видим, сегодня собралось очень много студентов и школьников, которые также должны изучать его труды. Мухаммед Зикиряев, Алишер Алимов, Миллет телеканалы. Ақмежет лифтінде элак олған ана баланын айлесіне 200.000 рубле берілечек. Эвел хабер етілгенні қыбы. Мартның екісінде Балаклавска соқағында ерлешкен евде лифт үзілді. О вақыт оның ішінде ана 6 айлық бала болуна еділер. Олар екісі де элак олдылар. Мади ярдым беру бойынша комиссия айлеге мади тазминат бермек қарарыны чықарды. Бұл дәлел бойынша Қырымнан тақиқат комитеті жинай иш açtı. Cumhuriyet прокуратурасы сетешкүрулеріне башланды. Ақмежетте қазай алда болынған мескенда қач вақыт тұрajaq. Бұл евнің сайбесі қайда көшсін. Бұл Devlet Milletler Ара комитетінің рейсі Ленур Абдураманов гражданларының қабыл еткен вақыт сеслендірілген соллерден бірі олды. Ватандашларымыз ос меселелерінің музыкері етмек үшін Қырымның чешіт район вешерлерінден келділер. Оларны раатсызлаған меселелер ақта мұхбіріміз Алимек Кайбулаева біле. Бу евчик көз огынде виран етіле. Чатлақлар, сувуқ, бірде-бір шарайт yok. Айны бойлемескенлерде де инсанлар яшамаға мечбурлар. Милия Мамбетова бүгін Совет анышларының евлерінде сығынып яшамаға мечбур. Оқа светлене. Чүнки қадының бір асырлық туған евайында аяқ түбінден кете. Шымды мескен қазаялда. Ветамир етлювге ярамай. Бу вазиетте бір чарет апмақ режасы ile Милия ханум Devlet Milletler комитетіне мұражат етті. У дочерей живу, у родственников. Когда кому кто придется. Когда у кого день рождения, иду вроде бы поздравлять и остаюсь там на несколько времени. Здесь зимой холодно. Бу суал бойынша яқын вақытта комиссия тешкіл олнажақ ве олар бу ерге ел алажақлар де білдірді. Devlet Milletler комитетінің рейсі Ленур Абдураманов. Сарайлы қият койының сәкенлері есе оларының топрағда марталарны ресмилештірмеге ярдым сорап келділер. Оларға мұзбет жауап берілді. Суал қысқа вақытта чезлежек. Неоднократно уже обращались, но благо Ленур Азизович в данный момент взял это все под контроль, и проблема решается, идет вроде бы к завершению.
появилась хоть какая-то надежда. Ленура Дубровская Джанкойден келді 18 ел девамында квартира небетінде тура омур арқадашы ве оғлуынен кираға алынған квартирада яшайлар. Елның соңына қадар мескен айырмаға ваде еткен еділер. Мескен бөлігіне весиқалар тапшырмақ вақыты келгенде қорантаның меселлері пейда олды. Были прописаны в общежитии Советская 11. Все годы нам предоставляли справки, значит, о составе семьи, а в этом году нам отказали предоставить эту справку. Гражданлық әлде етілуі мескен айрылуы ве топрақ ресмилештірілуі меселлері бұл суаллерде гражданлар қабыл етілуінде сеслендірілді. Алимек Айбулаева, Аким Бекиров, Миллет үшін. Прокуратурасында беден имканлары сынырлы олған адамлар қорчалынуы ақта төгерек маса кечірілді. Бұл тәдбір прокуратураның сақатлар мәселелеріне бағышланған 3-ші ашық форумның нәтижелері бойынша тәшкіл олынды. Прокуратуралар ечсимайы жеттен қорчаланмаған гражданларының мескен ве емек ақ ұғырчаларыны пекеткен чәрілеріні файл сүрете қабыл етелер. Бұл эмдене фақат емінлеві ве ечсимайы дестек чәрілерідір. Помогать и защищать әділі марафонын іші чәршвесінде бір ай девамында 200-ге яқын адам қабыл етілді. Бұл себептен имканлары сынырлы олған адамлар 150-ден зеде инфраструктура объектлеріне барып етмелері енгілештірілді. Права граждан, нуждающихся в особой социальной защите, нарушаются практически во всех основных социально значимых сферах жизнедеятельности. Состояние законности в данной сфере находится на особом контроле прокуратуры республики. Проверки проводятся на постоянной и системной основе. Безусловно, взаимодействие с такими институтами гражданского общества, как общественные объединения и волонтерские организации, будет только способствовать эффективности прокурорского надзора. С этой целью органы прокуратуры ориентированы на более тесное и активное взаимодействие с общественными организациями инвалидов. В программе «Доступная среда» там настолько все прописано четко, осталось дело за малым брать и делать. И делать это не для галочки, как делают очень многие предприниматели в том числе, а делать с учетом потребностей этих людей. Для этого надо хотя бы нас позвать, чтобы мы протестировали, насколько это подходит. Топонимика ве Қырым татар тілі суалы. Сақ регионында фаалжилер ве жемиет тәшкілатларының веккілері көрушув кечірділер. Регионда олған ве Қырым татар халқына айыт олған әсас мәселелеріні музакире еттілер. Башқа район мемориетлері ел башчыларының муавелері или более көрушувлер мұнтазам сурете кечірілі. Тедбірге емде президент мемориетінің веккілі де тешриф борды. Бүгін Қырым татар тілінің огренілуіне бұйық диққат айрыла. Было распоряжение главы республики, значит, по языку, по топонимике, по справкам по реабилитации, по гражданству. И через 20 дней было заседание Общественной палаты Республики Крым, где были поставлены два вопроса. Это вопрос языка и топонимики. Все-таки мы услышали то, что крымско-татарский язык как государственный будет с сентября месяца изучаться как предмет. Разрабатываются госстандарты. Ну, с Татарстана началось там вот это вот бадание. А так это, в принципе, системная работа по всей стране. И это будет приведено к единому стандарту изучения языков Российской Федерации, национальных, государственных языков, чтобы было всем понятно и это соответствовало как бы учебному процессу. Қырым Одеслік педагогика университетінде башланғыш сыныфының педагогикасында ананелер ве янартуф адлы конференция кечірілді. Конференцияның университетінің 25 яшлығына бағышлап башланғыш тасыл кафедрасының ожалары тәшкіл еттілер. Отырышта илімлер, намзетлері, доцентлер, мектеп ожалары ве Қырым Одеслік педагогика университетінің студентлері штарк еттілер. Основная масса студентов – это, конечно же, наши студенты специальности начальное образование. Они всегда ждут эту конференцию с нетерпением, потому что они не первый раз уже на ней. Получают очень много новой интересной информации, потому что выступают ученые, теоретики, выступают учителя практики. Конференцияда Қырым мектеплерінің ожалары ве мудирлері марузалар ле шығышта бұлындылар. Мевзулар иш түрлі арт тедавиліктен ментальная арифметика деген программа қажы.
В соответствии с требованием времени, конечно, мы должны стремиться к совершенству. Поэтому наши традиции, в том числе, должны совершенствоваться на инновациях. Мы должны использовать в своей педагогической деятельности определенные инновационные методики, которые мы с успехом, собственно говоря, применяем. Kontsert programmасы dor tilde icra etilgen yırlar, şarkı halklarının oyunları ve milli yemekler, Kırım Tatar ve Şarkı Filologiya Fakülteti öz doğan kununu qayt eti. Tafsilatlar Nevbeti Kelevhamızda. Қайтармасы сечбір байрам olması ki tedbirlerden kayıt etilgende ise daha ziyade bu Türkiye yanı yıl yani Navrez bayramı ve Kırım Federal Üniversiteti'nde fakültetlerinin birinin doğan günü. Samsa, burma, çibirek ve başka aşlar Navrez bayramını mutlaka böyle donatılgan sofralar yarıştıra. Her sene tamam Mart'ın 21'de Aliyo Huf yurtının studentleri birden iki sevimli bayramlarını kayıt etmek için toplanalar. Bu Kırımlılar da yanı yılını ifadelegen gün ve elbette Туфган Кырым Татар ve Şarkı Filologiya Fakültetinin doğan günü. Я бы хотел поздравить всех наших преподавателей. У нас будет очень много гостей с наступающим Новым годом. Пожелать им здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго. А нашим студентам хорошо сдать летнюю сессию и чтобы они успешно продолжали свои занятия на нашем факультете. Bu yönelişini seçken studentler yaşayışta ne istegenlerini yaxşı bileler. Yaxşı okusan geleceğinin de belli. Ama ekseri Kırım Tatar talebelerinin esas maksadı dilimizni canlandırmak ve onu gelecek nesillerge yetkizmek. Я поступила на данный факультет, так как хотела лучше выучить свой язык и чтобы передавать своим детям. Мы, в общем, как одна семья. Тут не каждый сам за себя, а мы все вместе. И каждый день на данном факультете как праздник. Bu fakültette 4 dil öğrenilir. Farsi, Türk, Arap ve Kırım Tatar dilleri. Studentler arasında Türkiye'de yaşamaya ve çalışmaya istegenler de var. Kadimi Acemistan'ın tarihi ile meraklananlar da tapılır. Bazıları ise mukaddes Kur'an-ı Kerim kitabını asıl dilde menimsemek maksadı ile bu yerge okumaya geldiler. Ben her zaman şarkı dilleri yani Türk, Arap dillerini öğrenmek isterdim. Ama birinciden Kur'an-ı Kerim'i daha güzel, daha doğru anlamak için okumaya gittim. Ve inşallah gelecekte tercüman olmak isteyim. Biz tek dost ve fikirdeşler de gelmez. Biz bir büyük dostane Kur'an'da bu yerde okuyan yaş filologlar özlerini böyle adlaylar. Onların gözlerinde okumak, öğrenmek ve büyük maksatlarga erişmek atışı görüne. Enver Ablaziz, millet için. Qar, tayğalaq ve martның başqa alemetleri Qırımğa boran yaxınlaşı Qırım boyunca Fevqulade Vaziyet Nazırlığı tənbiyeley. Bugün akşam ve gece yarımadada hava bozulacaq, güçlü yağanaqlar beklenilir. Kurtarıcılar adamlarını yolga çıkmamağa, elektrik tellerge yakın kelmemege, yer astı keçitlerge düşmemege ve büyük terekler tübünde saklanmamağa rica ettiler. Şimdi ise İlyanyan tanışı olunuz martның 22-sinde sabah saat 10'dan kunduz 16'ga kadar Kırım'nın Akmetşit rayonunda Kırım Cumhuriyeti Nazırlar Şurası resmi muavinleri Yarımadada devlet hakimiyeti icra organlarının rehberleri grajdanların çıkış kabullarını geçirilecekler. Böylelikle bizim yayınımız sonuna yetti. Nevbeteki çıkışlarımızı kaçırmanız, bizimle olunuz.